inyama mntakwethu, inyama. Cha buda. Okay, yazijoka. Nalo icebo buda. Nalo icebo. Simfonele umhlanje sithi. Utakhumza ndiyamazi udinga umsebenzi sawuthi singabaqashi bakhe thina uzohoya ifoni sibenzifoni foni write it down bani umfana kandiqala ukuthi yazi ezinamba ziyahluka ofina bangizindlebethe namhlanje uyandiphendula. Greeting Mr. Kumalo, lona umanejara wase-Shoprite u-aplayela umsebenzi inhliziyo yakho iyakhuthazwa soba yi-supervisor nanku-colleague wakho unezikhokha. Kumnandi emzini wezinsizwa mamele mnumzane izindlebe zonke ngiqala nini mnumzane. Mamela-ke Khuma, mna njengo-supervisor mdala ndizakufundisa umsebenzi mamele. Ewe mamele mnumzane ibamba ngaso sibini ngelithuba mnumzane. Umnandi emzini wezinsizwa. Mtshana, naku kutya oomalume bakushiyele kwenini. Tyatya mtshana. Tango lume lumes, you the best, lume lumes. Enkosi lume lumes, you the best, lume lumes. Umnandi emzini wezinsizwa. Umnandi emzini wezinsizwa. Jangwam Mbongo malume nje. Sis piti piti olume benzi wishi wishi. Sis piti piti olume benzi wishi wishi. Ezandla zibenzile okutya kuze kuhlaleke kule masini insimbi yona sazuyiyeka ujima naxa ndisile as long as abantwana nolamasheri sasilandelelela sezoqhubeka sijima. It's pepper time, no one messes with I. Isobabambo malume mna namhlanje. Umnandi emzini wezinsizwa. Umnandi emzini wezinsizwa. Umnandi emzini wezinsizwa. Umnandi emzini wezinsizwa. Nansi rice lume lumes, inamagila lume lumes. Incingile lume lumes, beta kuni lume lumes. Aw, dango mtshana, dango tshani. Kumnandi emzini wezinsizwa. Umnandi emzini wezinsizwa. Hey,